sanibona. Igama lami ngu-Amatula. Sizokwenza islope ne-algebra. Ngiyakwamukela embonisweni wokuthola islope. Masiqale. Asithi nginamaphoyinti amabini. Njengoba sesifundile kule eminye imiboniso, okudingayo amaphoyinti amabini ukuze wakhe umugqa. Asithi sinamaphoyinti amabini. Asithi sinephoyinti lokuqala elingu indaba ingabhali-ke manje lento ayifuni ukubhala, ipeni lami alifuni ukubhala bakithi. Athi ngibo yebo, imihlola-ke le ayifuni ukubhala le peni. Athi ngibone-ke, athi ngizame sobhala-ke manje. Okay, nako-ke selabhala. Asithi sino-negative 1,3. Sithi sino-negative 1,3. Asibone ukuthi siyidweba kuphi. Siyidweba kuphi lana kule graph yethu le point leli lokuqala. U-negative 1 ngu-x bese u-y wethu ngu-3. Ngakho-ke iphoyinti lethu lizoba khona la kanje, lizohlala kamnandi kanje. Asenze lesibini iphoyinti. Lesibini iphoyinti lona singathini? Asithi 2,1. Asenze u-2,1. Masibone ukuthi ungakuphi-ke naye. Asibone ukuthi uzoba ngakuphi lo 2,1. 2 wethu uzoba lana, u-1 wethu ulana. Ngakho-ke iphoyinti lethu lizoba khona la, lizoba kanjena. Ngakho-ke njengoba kushiwo ukuthi udinga amaphoyinti amabini ukuze wakhe umugqa, nawo amaphoyinti wethu amabini sesingawahlanganisa ngomugqa wethu-ke manje. Sesingawahlanganisa uxolo. Okay. Ngixhume-ke kanje ngoba ayifuni, ubonile uma ngiqala lapha phezulu ayifuni ithi ngixhume kanjena. Engifuna ukukwenza lana ukuthi sibe nomugqa oqondile kanje, njengoba ngizamile-ke. Nakho-ke lana umugqa wethu oqondile-ke lana umugqa wethu oqondile. Njengoba ubona lo mbukiso awukho eqophelweni eliphezulu. Yingakho nje izinto zibheda, amapeni awabhali konke nje. Masiqhubeke kodwa njengoba lana sesiwabekile amaphoyinti wethu amabini lana. Nakho-ke sinamaphoyinti wethu amabini. Ngakho-ke sifuna lana uma ubukele slope lesi, lo mugqa lona ubizwa nge-downward sloping. Kungani kuthiwa i-downward sloping? Ingoba lo mugqa lona ushona phansi uyehla uya phansi. Ngakho-ke lokhu kuchaza ukuthi le slope lesi sethu si-positive. Lokho siyakwazi. Sisuka manje esizokwenza ukuthi sibone ukuthi sizothola kanjani islope. Asithi esikhathini esiningi basebenzisa u-m ukuchaza islope. Angazi kungani-ke ngoba u-m akasiku slope. Angazi kungani basebenzisa u-m, kodwa-ke yena u-m uchaza uslope. Asithi ushintsho luka y ulidivide ngoshintsho luka x, noma-ke lokhu ungabiza njengoba ushintsho luka y lidivide ngoshintsho luka x. Enye indlela ukuthi rise ukunyuka, udivide ngo-run ukugijima. Banga leli onyuka ngalo ulidivide ngebanga ugijima ngalo uye esandleni sokudla noma sokunxele. Iyo i-run leyo. I-rise ivamise ukuba ngo-y oya phezulu. Ubona ukuthi ibanga eliya phezulu liba ngakanani noma ibanga elehlayo liba ngakanani. Lokho kuvamise ukuba kuma-y intercept. Kwenzeka kuma-y intercept njengalana. Uyabona ukuthi lana ibanga elehlayo. Uyabona lana ibanga elehlayo ukuthi lana sehle ngo-2. Ngakho-ke ngo-negative 2
bese ke ukusuka kule point lena siye kuleli point, usuka la sigcine khona ukwehla siye kuleli kanje. Lena irun yethu ukuthi sigijime kangakanani saze safika kulela point, sigijime kawu-3 sigijime kawu-3 ukuze sifike kulela point lethu. Ngakho ke nalana sino -2 over 3 ngoba sinyuke kawu-2 sagijima kawu-3. Ngakho ke na uyabona nalana nama coordinates wethu lawa yiwo asinikeze lokhu. Ngakho ke ukuze sixazulule lana masiqale nge-coordinate asiqale ngale ephezulu, ushintsho luka y divide ngoshintsho luka x uxolo ngalo academy ngalo khanacademy.org. Themba ukuthi uzobona. Ngisusa ngo-1 bese ke lana lawa ilezi esiqale ngazo ne. Uma uzosebenzisa la uma uzoqala ngo-y2 kumele uqale nango-x2. Angithi uyabona, uma uzoqala ngo-x2 kumele uqale ngo-y2 kanje. Ngakho ke la phansi ngu-1 osusa u2 bese ke la phezulu lo u3 osusa u1 uyazi uzokunika u2 bese la phansi kuzokunikeza u-3 bese ke ngale uthola u-2 bese kuba over 3. Yabona kuyafana kodwa besingaqala nganoma yiliphi lana. Ungaqala nganoma yiliphi ipoint, akunandaba, kodwa impendulo yakho kumele ifane. Ngakho ke ithi ngikubonise lana uma siqala ngaleli elinye, uma sizoqala ngaleli elinye ipoint, uyabona asisaqalanga ngo-3 osusa u1, siqale ngo-1 ngo-1 osusa u3. Ngakho ke na impendulo yalapha phezulu izokunikeza u-2, la phansi izokunikeza u3. Angithi uyabona ukuthi kuyafana, angithi uyabona ukuthi sithola impendulo eyodwa njengoba ngishino ukuthi noma ungasebenzisa noma ungaqala ngakuphi, noma ungaqala ngala noma ungaqala ngala, kodwa impendulo yakho kumele uthole impendulo efanayo. Akunandaba ukuthi usebenzise yiphi i-coordinate kuqala, kodwa impendulo yakho kumele ithole efanayo. Asenze esinye ke, asithi senze ezinye lana. Asithi sino 5,2 kanye no 3,5. ya sithi masithathe lana njengokuqala ke, sithathe lo 3,5 njengokuqala. Uyazi ushintsho luka y divide ngoshintsho luka x. Ngakho ke nalana ushintsho luka y wethu ngu5 ozosusa u2. Angithi ngoba siqala ngeyokugcina ngo-y2, ingakho siqale ngo-5. Angapha ngaphansi sizoqala ngo-3 kanje bese ke lana sithola u-2 bese masiyisa ngale kuzoba ngu-3 over 2. Ngakho ke lena isona islope lesi, isona islope njengoba usibona kanje, islope sethu lesi. Manje ke asithi lana sino 1,2 no 4,3 esinye ke lesi. Lana sithi islope, asithi islope ushintsho luka y oli divide ngoshintsho luka x. Asiqale ngale, asebenzise le siqale ngayo. Asithi 3 osusa u2, 3 uzosusa u2, 3 uzosusa u2, sidivide ngo4 ozosusa u1. U4 wethu uzosusa u1
bese ke lokhu kuzosinikeza ubani, kuzosinikeza u1, bese lokhu ngaphansi kusinikeza u3. futhi lana besingabhala ngenye indlela, lana besingathi ushintsho luka x ulidivide ngoshintsho luka y divide ngoshintsho luka x kulingana no2 osusa u3 divided ngo1 osusa u4. ngakho ke nalana uzothola u-negative 1 bese lana uthola u-3. ngakho ke na lawo phawu negative liyasusana yiko sisala no positive 1/3. ngakho ke le kokubini lokhu kuyazifanela bakithi, kuyafana lokhu kokubini, noma ungaqala ngakuphi, noma ungaqala ngaleli point noma uqale ngaleli, kodwa kuyafana. wena kumele ukwazi ukuthi uma uqale ngo-x2 kumele uqale ngo-y2 futhi ungaphambanisi lapho. uma le uqale ngayo phezulu yile uzoqala ngayo futhi ngaphansi. uqale ngako ku-x kumele futhi uqale ngako futhi ngaphansi. uqale ngako ku-y kumele uqale ngako futhi ukuze ubone. bese ke lana kule module lena esiyenzayo ngifuna ukunibonisa ukuthi uyithola kanjani i-y intercept ne. ngifuna ukubonisa ukuthi uyithola kanjani i-y intercept. i-y intercept siyazi ngo-y olinganiswe ngo-mx ohlanganiswe no-b, la u-mx slope, u-b eyi-y intercept. uma wazi islope nomugqa somugqa ne-y intercept uzokwazi konke ngomugqa, kodwa sokwenza komunye umboniso lokho sizoqhubeka ngako komunye umboniso, kodwa ungazisombululela uma unesikhathi sokwenza lokhu. ungakhohlwa ukusivakashela futhi kwa-ClickMaths uthole ezinye izibonelo, uqoqe lama-distinction.